Borokunau. Minister Bisuketu Dewa Sana tahu dari sarui borong ya. Sini pada sini, ayat kinara tunggu sini borong menang dikon Sanjoy, Jagobin Baptist Church ni. Felicitation program. Winner of program cover mabagi invitation mabagi ang school principal no. Tai joto SMC committee no. Their school no naikol tongai. Joto ado no pipeline hambai akoro. Tai oro thaimanjak kajak sini hasten mantri sini bolong service kitu de pormano bo hambai akoro. Ini orang famous bagi, program famous bagi. Tapi sini Simra Toma kari am sini sini MBC bolong dengan sah mobil de por mana bo kaka ham tapi ciba ya foro. Tapi joto ado bako je school naiko komai principal hindi SMC committee hindi. Tapi joto students lobo kaka ham tapi ciba ya foro. Jora kisah ni bising aku ekor kok sini saya keluar. Sen jodoh sigo, am saya ni bising o school tabu. Aste ke boom, kabar ini ke tanggo. Kalau kita jodoh ni cai tu Mumbai bising tiada ungi tu sen jodoh sigo. Especially o school principal, o school ni SMC committee. Te school naiko tongre SMB ni joto ado mo ngicai te Mumbai no. O school tabu kusuksaga kamu pesi kai to. Ebong opo solo senior. Sekarang di sini no. O school ibu na monek bar kai to. Te tabu komo borkodal amsa ini joto bujono wakino rani constituency di sini school komzarko. Tai bidar chomo nge Simna assembly bising school project. Omo, ago am seni protinidhi ngi, am seni representative ngi, ani nahamu momon tongai, o school no, tebo kusuk sagadi sanan bagi. Ago desa kwansa, ago nongi logi tongai, ebong woro ko je kunu somoyo, je nangmani, je and the limited hay normally bising ti ang planning research ta klane ang try to plan no concrete no tay te kaisa ko gungke ta klane ngite no parza ko manza ang anyo 14 bujong no waki na bodo simia ebo borgonal am cheno nahana ni bagi simia ang daito songzamia sara tipo edisial kano nahana ni bagi ang songzamsa abu omonani simai bomo tongai government school untuk private school untuk kini je digeno je kini platform komuni o kini nero masih sing doto semua kali masa itu kali government school kusang kali private school kusang kali ebo since institution komuni school komuni je bisi elakamo omo sing doto mili lagi saya tu lagi kusang kali kalau ki all school in Bisingpi, all institution in Bisingpi no. Sini serai konero puri sini serai koneni tinang no. Sing sasak kani ni lamo sing jotor mana koneni. Omo macam te boleh sing jotor na ekloge samuma kali ni. Bol katoro singnya saratin bahasa ni edisi ala kamu sing jotor school no tahu. Tebo sing sasak kani bagi school ni. Tebo tinang no sing sasak kani bagi sing saya tu boleh. Omo semai boleh. Tapi ini je orang class 10 metric या high school class 12 ni जरा pass है अग्रामनी 100% सिंसिंग 100% orang pass नहीं है हमने उन्होंने जो तो congratulations या करो
tay nong future ni bagay nong tinang ni bagay nong best of luck je nang proof je chubana nang proof ba je ko help nang brahman subsoi mane student nong sawo te school ni jot ado nong bang tingo ko ni kamo ono dora kese ni bising di pokok sakaba jot no tai sia hamba ya pare ani du ek ko samay kese te ko samay ni mera hamba ko jot ko Total kahapon ng wali, dahil student ng mission ko yung future, pero sin sa santo, pero kusuk sa ka mo, ang pero school mo, pero kusuk sa ka.